Ente siapa? Ane Parman. Preman kali bang. Kalau Parman mah babe aneh. Babe yang mana? Namanya Ane Ahong. Ya ente gimana sih kagak ngerti-ngerti gaduh listrik. Itu cuma pembukaan, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame bener be. Wih, babe beli tong air baru. Sultan cekek. Masuk main ngatain aja. Ente siapa? Ente belum tahu. Be, jelasin be. Ini anak bontot aneh. Ya, woi penonton. Woi. Dia kenalin aneh jadi anak dia. Percaya kagak? Kan Dane bilang apa kan punya babe kagak bisa diandelin. Tong, waktu kecil aja ente aneh cebokin. Siang-siang main ke pasar seni. Aneh jawara di mari. Wah. Ente siapa? Ane Parman. Preman kali bang. Kalau Parman mah babe aneh. Babe yang mana? Namanya Ane Ahong. Ya wajar dong kita main plesetan. Ini kan lenong. Ya ente gimana sih kagak ngerti-ngerti gaduh listrik. Ente berdua ini kesini pengen ngapain? Bang, kita ini bukan preman, tapi debt collector. Lah, gimana sih bang? Katanya senior. Minggir. Woi penonton. Woi. Masukin baju ke lemari. Cakep. Hati-hati kena gigi. Cakep. Bang, aneh jauh-jauh kemari buat minta ganti rugi. Penonton. Woi. Rumah belanja rumah none. Cakep. Lebih cakep dipasang pagar besi. Cakep. Aneh nggak peduli ente dari mana. Yang penting kalau ente kesini kudu permisi. Pintar anak babe.